He kai waiata Moriori kai te whakaraura I te reo me te ahurea o tōna iwi I roti wana mahi puoro. No whare kauri re kohu a Ajay Peni kai ahitareria noho ana. Ko tāna he waihanga I tētahi kōpai puoro. Ko Rongo Moriori te ingoa. He taonga puoro Moriori ka tangihia pēnei I te mīheke oro, ka whiria ki ētahi rangi no e nei rā. I kōrero tō mātou karere a Michael Cugley kia pēni mo wana mahi. He oro tahito, he rongo nā tēnei iwi e whawhai ana kia ora tonu ai tōna reo me ona tikanga. Music's a big thing, so I think it's a good place and an easier place for people to learn as well, especially us as well, you know. Ko Ajay Peni tēnei, ko ia tētahi e kōkiri ana I te oranga tonutanga o tōna morioritanga. He kai whakatangitangi puoro aia ko te rongo tahito tētahi ara whakarauora I aia. Come from a place like the Chathams is in a small place, very isolated, you're a very mixed blood and gene pool, you know what I mean? So you feel everything a lot stronger in a small community, eh? Yeah, I love it, bro. It's very important to me, eh? Definitely, and the deeper I dive into it, the more beautiful it is as well, bro. Ko te mīheke oro te taonga puoro ki te iwi Moriori, ko ētahi I hangaia mai I te kōiwi I te waiwai kaura I te maha no atu. Ko te rongo tētahi mahi nui ki o rātou tipuna kua whai hā anō. Yeah, from writing deeper about my homeland and my people, all the way through to production skills and all that side of things. Yeah, it's definitely, and experimenting with, what I want to do with music. So it's definitely changed and helped me find what I'm actually doing. Iti iho I te kotahi mano tāngata e whakapapa ana ki te iwi Moriori I Aotearoa nei. Ko te hiahia o Peni, kia kite ai te marea I te hiranga o tōna ahurea I tētahi whakaaturanga hou. Yeah, it's going to be a multi-sensory thing all about revitalisation of Moriori arts and culture, really. It's going to be amazing, man. There's going to be a massive dome that's what I'm sort of producing and mixing and mastering the track to as well for that. Ko ngā mīheke oro tahito nei ka whakaatuhia e te whare wānanga o tākou hei te tau e kainamu mai nei. Michael Cugley, Te Ao Marama.